Nakon poraza od Austrije rezultatom 2:1 na Bilnom polju, reprezentativci Bosne i Hercegovine su razočarali svoje navijače i prouzrokovali burnu reakciju na društvenim mrežama. Navijači BHF-a su ih pozivali da dođu pred njih, a oni su, može se reći, odbili da dođu. Samet Baždar, Ivan Bašić i Adrian Leon Barišić su ostali da se pozdrave s navijačima, dok neki igrači su se omišali kao Gazi Begović. Na kraju većina njih je ušla u slačionicu, a nisu pozdravili navijače. Dok neki kritikuju i napadaju navijače zbog slabog ambijenta na utakmici na stadionu, drugi napadaju igrače smatrajući da je ovo sramotan potez. Da li ovo treba tumačiti kao kraj velike ljubavi između BHF-a i igrača ili ovo treba gledati kao jednostavan vid nervoze i frustracije kod naših igrača? Ostavite svoje mišljenje u komentarima, mi se vidimo uskoro.